Ala, Ele, siya kon ti mga awer kadagiti anak mo. Tagsapol ka iti pagtrabahuam. Alaman nga rod, nanang. Tani, ag-eskwela danton nga maawampay lat trabaho. Iso nga rod nga awirak idan. Awan ano kastamlatan. Agbisin dagiti anak mo. Iso nga aggunay kan. Uray tanapusot meten tinaudi nga anak mo. Iso nga agtrabaho kakitday. Ay, apag iso friend. Agkasapulan kami iti trabahador iti resort ti amo. Iso na lang ta para kusina. Kaya't mo tagtrabaho iti kusina? Ay, kayat ko sa anak anapili iti trabaho, fe. Tulungan nakman nga rod makastrak iti trabaho. Sige, tay bagakto ka ni boss. Nasingpo di boss may. Kan amin nga inrekomendak kang kuha na kainawa na. Kasta ka di? Ay, mayat nga rod no kasta. Kat itapay lang. Agyaman nakkan fe. Mano kano ti sweldo ngay iti dayja resort, Ele? Minimum kano, nanang. Ala. Mabalin mo na. Ala, ano sam nga rin tagtrabaho? Kasanaw, agabang kay ti dayja lugar? Medyo adayo ngamin dito'y lugar tayo dayja resort. Mabalin mi kano ti agistiin no kayat mi, nanang. Ngam no kayat mi mat, mabalin mi kano ti aginnawid. Marigatan ka no aginnawid ka. Agistiin ka kiday, tapno makainot ka. Agasam nga'y taplitim iti inaldaw. Kailiw ko dagiti anak ko, nanang. Ay naawan ti rumbang apagdanagam, ta saan mi abaybay-an kinitatang mo dagiti apo ko may. Pasensya kayo, nanang. Takas jaymat ngamin tinatumpungak nga ama dagiti anak ko. Pamilyado, ken babaero. Ay na, baybay amon dayja lalaki. Awan serbi dayjay. Agburak laeng ti dara. Iso adimon ipalagip dayja lalaki. Igaed mo kiday tagtrabaho. Tapno adda pang biyag mo kadagiti anak mo. Wan, nanang. Punso lakay. Bantayam man paylaeng dagiti apo ko ta. Papanaman daya. Agbiyahe ak. Inak ituludan iti natengken prutas jay anak ta iti ayan ti trabaho na. Apay, saan nga gawin daya? Jak amaw, busy siguraw. Iso asyak ti mapan iti ayan na. Ay na, panagsusweldo inton malaman, Eli. Wan nga rod, fe. Ay na, makaparagsak si kano aldaw ti sweldo. Wan nga rod. Ay na, agawid ak inton bigat. Inak igatangan iti gatas dagiti anak ko. Nagpakadakan ka ni boss? Ele, ada bisitam! Ni, anda ka no bisitam. Yung kakitaan biit. Ay, wan, fe. Sino kay nga tati bisita? Ni, da kayo matgayam, nanang. Apay nga may kayo? Ngay, apay, di mo kaya ti umaikaw, Ele? Ay, saan man? Kayat ko mas dawak lang amin ta kinalaat dakmat. Kan plano ko mati agawid inton bigat. Ay na, di ka nagawid. Tasayang ti pagplitim nga agawid. Nanang, dagiti anak ko ngay, ayanda. Binantayan ni tatang mo. Imayak, taumay ko itad dagito'y prutas kan natang. Naimbag lang nga abas tumut Ipadawat mo iti bus mo, no di mo kayat. Ay why, nagsweldo ka. Saan pa'y, nanang? Inton malampay laang. Sige, tauraya kung ti sweldo manakaw. Nga makaboring mo ti aguray. Wano, inak pa'y laag swimming iti swimming pool yaw, anak ka. Librin sa mano siya, tananang na. Ay, sige. Kay aglango yan, tabayadak latan ti intransyo. Nakababain iti boss mi. Ato yan ti sweldok, nanang. Buo da ito'y asweldam. Awan kurang na. Nang kastayak iti allowance ko, nanang. Ayag mo amin ti sweldom. Tasyak ti mangikisay iti allowance mo, Ele. Di kag mulagat. Alan, yag mo amin ti sweldom. Adoy, nanang. Agasam nga iti ingkisay mo. Nagdakal.
Adto'y tilimagasaw. Day tat allowance mo. Ha? Libre ti kanom ni Taoy. Libre ti sabon mo. Libre amin. Iso nga awan nga ron ti paggastusan. Dagi jay anak mo ti panunutom. Dumakdakkel dan. Iso arumaw rawat dan. Ken gumatangak pay gayam itibado da. Tanabas si tandan dagitibado da. Makabulan lang awanak? Nabasti tandan dagitibado da, nanang? Ay na, nagbiit a dumakkel dagiti ubing itan. Kan gumatangak man, iti vitamins da, tanagkukutong da. Iso asapay kuma, tamaawatan na. No apay nga alaak amin aswildom, elay. Saan ko mga saksakit tinakam mo, No paggatasam dagiti ubeng punsaw, saggay sala akot tsara, tapno saan anabuslaw. Anya? Apay, di pa'y nagswildo di anak taaya. Sana nang tag, iti igatas na iti anak na. Basay, ti sweldo na ijay. Iso ang masapul nga aginot dagiti anak na. Aywan, gimatangak iti karnit baka. Hiloto man, tanabanugak anak itsinda itay lakay. Sige. Anya aluto ay ati kayan mau. Kompormain, basta ka imasam. Kun agawa am ti agluto, tamabisina ka. Mangan tayaw. Kaya nagitapukot na. Ay gawa mo ni da iti kananda. Nangandan, pinaglabay ko ida iti asukar. Sako pinaturog idan. Anya? Apay nga asukar. Katadamot tay karnet baka si datayaw. Ay na, di daamutag sida iti kasta. Mas kayat dati aglabay iti asukar. Mangantakidain. Nanay bang, alain kay man aninang tiputod ko? Ha? Ne, adda ay putot mo, Rodel. Kadimot saan ang makaanak di asawam, tapadak abakutang. Psst, tagtagarin na. Putot ko'y tirwar. Anya, ay nagloko kan. Ala nanay bang, sikat timay sa aninang, anya. Ay katun day talagayam. Kaano aya, Rodel? Into no may alawas ay nana. Ngam na sikrito tayo lang ha. Dua kayo lang nga inala kaninang dito'y lugar tayo nana. Tapno saan ang mabuking? Danag mun ay sa anak matatismosa. Kun amok ti agidulay iti sekreto. Nagsapa kayo ngay may nanang, tsak pa'y nagsweldo. Kasaritam ti busmaw, tagbalik ka. Ala umunti swildom anak ko. Tanay, awan gatas dagiti anak mo. Nanang, Rimawit dan nga gatas. Kan agbirok da iti naimas asidaon da. alang rod, mabit lang ta kasaritak ti boss mi nanang. Barang i-advance nan nga ito ti sweldo. Agpakpakaasi ka. Nay, Eli di mo ko mapampanunutan agong gundawayan ka anak ka. Laglagi pam, asyak ti mga uawer kadagiti anak mo. Iso amasapol asyak ti papanan ti sweldaw. Nanang, maawatak dayta. Saan pa'y mga agis eskwela dagiti anak mo? Nga kasla ka na yun da mabitin iti kwarta. Nabuslong da ka nung agatas, fe. Anya? Kasla puwersaan na ka pa yun, jay inam. Ay, sorry ay liangam sa bali ti madlaw ko kanina nang mau. Madlaw ko ngamin ti ugali ti may sa tao kat babang titigtig na ikan pa nagsasauna. Nakita ko ngamin kan nangag kuno kasano ti panang puwersa na kan ka mga alay ti sweldom. Ay, huwag nga rod. Nga awawatak latan. Ipagpagapok ka dagiti anak ko. Tay sukat nga rod ti mga wawir ka dakwada. Sa bagay, dakkalmat kit di atulong kan kadayta Iso na lang tapwersaan namat nga lang ti sweldom. Nga urisaan ka pa'y anak ka sweldom. Oh, adto'y ti regalok iti anak ko iti bunyag nga anak mo, Rodel. 2,000 na ita. Ay na, nagsaya natin. Ang yaman lang nana. Jaklaim pagaro pagalanti gayam amang iti regalo. Una, jaklaim pagaraw. Medyo bumakat gaya man ti chicks mo, Rodel. Imbag man, tanaka-anak pa'y. Wala na. Ta minupusal baby ti anak mi.
Talaga na gitay padak nga adan edad na ti type mo anya. Well, ta nadungdung mo ngamin nagitinatagaan nana. Naasikaso da pa'y. Una, kun, managayat kami bakit, Rodel? Unar, nana. Ay, mari ko na ako na ta. Agkumari tamutan, nana ibang. Una, kumpare. Ay, wan, mari ibang. Itulod ka nga gawid ng madamdaman niya. Ay kat si kalata, Rodel. Kat magyamanak no kasta. Hello, Rodel. Mari ibang, mabalinta ka di tagkita? Ha? Apay, Rodel? Ako at ako manapatid nga ibakin ka. May mayat nga min o personal di pangibaga iti ka ito. Ay sige. Mabit lang nga ron tagrubwatak, pare Rodel. Ala, inumemon ta fruit shake na in-order ko, ibang. Naimas dahi ta. Agyaman na, Rodel. Anya jay ko nam nga ibagam kanya. Kwa, na-develop, tirignakin ka, idi intulod ka. Ha? Idi ngay nagkapo ka, ijay bunyagan. Ijay balay ti ina ti anak ko itiruar. Anya? Bang, agayatak matingkan. Ay na, dinakman paglulukuan si Rodel. Jak mamatay. Bakbakita na ka, armanak. Kan, di mo't adan chicks mo. Sinina ako na dyan, ibang. Sikan ti kayat ko ita. Anya? I love you, ibang. Sinahak ti asawak, maklunan nak. Ay saan di mo aramidan day ta. Takaasim at di asawam. Sapay padak abakutan. Aklunan ang arodan na. Ta ilimad ta ti relasyon ta. Awan pang ibagbagaan ta. Rodel. I love you, kunak. I love you to kulamot na. Ta mayat kan, ibang. Ay, saan ka narigat nga ayatan? Ngam, kasanong numaaman di asawam da ito'y? Kan uray di asawa. Ilimad ta kunak man. Awan pang ibagbagaan ta. Awan to ti makaduktal iti dayta. I love you, ibang. Sige man lang. Wunin, I love you to. Oh, yes! Agyaman kayo mga... Pautangan lang nga ro, ibang. Tanya mo dayta? Kaak-aklon ko pailakan ka? Ngam kwarta adagos ti bagbagam? Pasensya ka na. Nairan-ran na lang agkasapulan na kiti kwarta. Naibos nga mintigatas di anak ko. Kit naibos sa anak mo't iti kwarta. Ring-ringin nak namin di inana. Ay, mano ayati ka sa pulam, Rodel? Uray 3,000 kumano da. Sige. Ala umunto'y karga ti wallet ko, Rodel. Yes! Agyaman ak, sweetheart. Nakapimpintas ka man. Nagamo ti rupang. Kas kala anghel iti panagkita. Nagkalna ka man. Di nakikin. Ipang. Ay na. Kastoy gayam tirik na ti makiin na yak iti ubay. Jak mailadawan ti kinaragsak ka. Ay, kaslay sub-sub li tirik nak iditin ijira. Ano yan? Nakaring kapay mo lang, ibang. Maturog ka na, Rabiain. Ay, maturog ka din. Tal-alaog pa'y latitulog ko. Maturog ka kidain. Di kag puyat. Maturog tal. Payakas to. Kasla madurmunak mo dun ang makikaida iti lakay. Ay, nagangdod mo dun ni punso. Ay, so, nagalas tiro pa na. Nang runan mo kastoy amat maturog. Ay, permi matikurar tiro pa nan.
Naman lagi tayo jay pangir sila. Ay, jak kaya't akaida to'y lakay nga asawa. Ada ak anak ka, tanay, naibusin tigatas dagiti anak mo. Inton bigat pala ti sweldo mi, nanang. Ibagam itibus mo taalaam itan, tanay, agawid akmatla kumanumadamdam Ay, ala, aguray kayo nga rudbi, tarimor ti amo mi. Ganun gayam, amangan numakautang ka iti amom, anak ka. Ha? Pangusaran niyo iti kwarta? Igatang kukuma iti kutsong dagiti anak mo. Tanaing pismet tentay usaran da akutsong. Sige, padasag to ti mangibaga ka ni boss. Tauray tay nalakalaang tigatangan niyo. Madi ano dyan nalaka? Tanalaka mo't laang amadadaal. Nayunam ti utang manakaw. Ato yan ti daw-dawatem a kwarta, sweetheart. Agyaman ak, sweetheart, ha? Magkaktaping-ping mo, ibang... Ay na. Basta ikarimasyak lang ti chicks mo, ha? Di na ko na yunan. Well, promise. Sige nga ron, agawid tan. Anya, nagbitin. Di tapay nag-date. Malumutan. Baliwan tantong ti agdate iti sa baling aldaw, sweetheart. Sige nga raw, si kati makaam mo, Rodel. Ay busain, tigatas na kita pukota. Di pa'y nagsweldo ni Eli aya. Naggapo ka mo ti jayan na iti kalman. Inka man mo't agtot bras punsaw. Nagdangsit isang awmak. Ha? Kung nagdigos ka man man, nagandod ka. Nagloko ka. Payakas taka itan ibang. Ibang-iba ka na Nagbalinsamot ka na sensitibo tagong mau. Kita mo't dagita sakam anay, nakataptapaw. Kasta talaga rayta, tanapan kami nagsemintaw. Sana may katanagaw, iso akas lakataptapaw. Ayan, tigatas na kita pukota ako na. Awan ti sweldo di anak ta, na-delay ka na. Anya? Nay, magtanagawid ka anak ka. Huwag tatang. Kailo kong dagiti anak ko. Mala sumrakan. Ay nasang petak ina nakaturog nga awan kadwada dito balay. Diya ka mauti napananjay inam. Anya? Ni, kinmutong mo't dagiti anak ko, tatang. Kasano adida kumutaong kat aglablabay dalay ti asukar. Takunamat jay inam nga awan may itid mau. Anya? Sana pud no day tatang. Katno kanayon ko nga itid ti sweldo kaninanang. Kan nakautang ak pa iti amo mi. Takanayon nga umay ni nanang iti trabaho mi. Anya? Ay naglokaw. Pangip ipanan na nga ron nga iti kwarta. Pasaray dumawat pa'y kanya. Hanggang di mo't makagatang iti gatas na iti ubeng kan na imas asidaay. Ni, nag-chat tigayam ko iti sentro. Itaman pa niya chat da ito eh. Adain forward na picture ni nanang. Ada kadwa na lalaki. Anya? Asinaw? Ni Matrudel tatang. Ah? Kitaan nyo, agsinsinubo ta dito'y ladawan. Lat. Ay. Tiyawanan pa in nga inam. Bakit na makiganggantail? Ibagam tagpayso kanyak ibang. Anya ti kayat asawan timpurwarda aladawan niyaw ka ni Rodel. Awan ti aklunak, basta agsinatan. Anya? Lalaki ni Rodel? Saan? Gayom ko lang. May kansa na makmakatan. Sige, padasam ti mang kabil kanyak ta ipabalod ka. Ay na, apay nga aramidem ti kastoy ibang-iba ka na talaga. Nukano abing magat ka, isumot ti panaglalakay. Ay basta, agsinatan, tasaan kan nga ayatan. Anya? Agsubli kayo kinitatapon sunana. Di yu sinaan. Sika nga ron ti pilya, Crudail.
Nana, agbalbaliw akong. Urnusa kong ti pamilya. Nauma akong nagchichiks. Isungag sinatan. Anya, ay bayadam nga rod dagiti utang mo kanya. Unto, Nana. Inton makastriga kiti trabaho. Suray punsulakay. Nailaw anak. Angam di ka madanagan. Tawan na pasama kada kami kin ni Rodail. Nagkinkinibin kami laang. Ngam saan nga iti pablay. Jak amaw no niya klase ti panagpampanunod ti dakin kaibang. Bakitan kan nga maalam pa lang ti mangloko iti pamilyam. Suray, nagsina kami kin ni Rodail. Agbalbaliw akon, promise. Ay ayatan ka punso asawa. Ala, ipakita nga raw ti panagbalbali mo. Wan, ikaray. Eli anak ko, pakawanan na kumamot. Suray, no inulbudan ka. Mala, urnusan yung tibagbagiyo, nanang. Di kay basta mamati iti ibagbaga ti lalaki kada kayo. Nang runa no at da involve a kwarta. Tapag kwartaan da kayo laeng. Wan, pag nakmakday dyan na pasamak kanyak, anak ko. Aga brudak, da kayon ti pangital ka kadagiti anak ko tatang. Tadya kon may talag ka ni nanang. Sige, awan pagdanagam ka na kita anak mo, Eli. Jak baybayan nida. Agyaman ak tatang. Kat da kayon tumat lang ti pagpawitak iti kwarta. Ngala, sika ti makaamaw, anak. Punsulakay, nagpawitan niya anak ta. Why? Apay aya? Ay kwa, mangtad ka man mo, iti igatang ko iti pulbos kan lotion ka. Ay, saan kan nga gusar iti kakasta? Tama nga nagpaaram ka manay. Makan, tigatangam. Ken gimatang ako ni tigatas dagiti ubeng, ken abastaw diti balay. Sikat aglutaw, tasak ti para palengke. Ikanak nga rod iti igatang ko iti ice cream. Sige, igatangan kan to no madamdama. Saan lang ice cream? Gatangan ka pa iti kin-kinde. Basta di mo mabalin ti agigamit ti kwarta. Nga oray piso lang. Nalawag. Dinak pinagigam ta asawa kiti kwarta kat isumit lang ti pagpawpawitan tanak may nga day jabrod. Mawat at bakit din no apay nga raramidan na ti kasta. Kat ita dadakkalan dagiti apukok kat agis iskwela dan. Alakastan, to'y pagayam mo, iba. Please like, share, and subscribe. Thank you.